Umpetha TNT. Injalo nje ayinakho TNT. Yasala amantombazane mahle azana mengasephethe smem. Yabo mem bayela mangebele bekwebhane beba ngumsindo obumnandi. Wesamantombazane sojabula ngafikile ngisizali phathise phumthela amanzi. Ngizongithola kwamnandi ever sure. Aphendula ngibambe ikutshala eminingi nethesi champagne ngoba amanzi phansi aphuzela ngabadala bashebeleni. Pop date yayenza leni ngene baphusha bampintshana mpojawuzi athi bushaba bathempela umfishane phila emaphusheni phila esangweni kunamabhansi ngakudabula ngempama usuhlomeka namakhelwane ngibhekile ngakakhula ngibanqeni ngabaphansela bangena bashintshana ngomsizi wabo nobabalayo phela simakhelwane ngibantu bantu abahle nabaright umbone sehlinile umuzi sengihleba kusho umgangi DJ dlala le number sibashayela idayela sifuna besifoni qopha indishi belesel makhelwane ngekala nqanqazela iwindi qhasha uphansi konze ku6 ntambazala ngenaphithizela ziyawala ngishintshana engane ngenzi phansi awabana bambele abuzana abantu papikele imvula ithela ye ziphambene ngamsemgaqweni omkhulu umakheka sakwazi nokubala sekugcina ngokuphonsiswa kumnandelayo ngakusetshenge ngithawule porcelain la mofuna ukuzolanda nezendaba kade impela manje indaba zabantu abazoflop sondela kusiyaphisa la kungazala akangiphaphela akangidelile akangibhedile ekumakhelwane ngesazo sola ngayo lendlela ithakuthayo yaphibheke phi Muntu sekhulile usebonini yasala amantombazane mahle azana mengasephethe smem. Yabo mem bayela mangebele bekwebhane beba ngumsindo obumnandi. Wesamantombazane sojabula ngafikile ngisizali phathise phumthela amanzi. Masikheka ngamesikhathenze sifisa sothi macana lawo besibona ngalisi sicema izibanzo besengaliholile lele phopho lami lenzeka izibola lenze ngikhokho mhlani isikhulu gogolela ngikheqa ngibusisile ngiphethe Beyonce ngishiyana map ngamncinza ngoba ngilifezele lenyama phupha mpili yangivumela ikhukhula sidlulile ethe mina kushitshiza uze ku6 manzi phansi qhuma isiphethe ngikungangimisi umnandi kupheli kukawela buphamba kakhulu sifaka obeshini ngasakela ngento esazoqalaza khahlaza obhiya babiza abantu kuze kubhoboke iphakethe bayela ushise hlisokoma ukhohlwa imiyalelo ukuthumela le mali ekhaya msebenzi wahlula amadoda wasoma abafazi bandlalo kwaphela inkulumo ikhaya futhi umele ngabo siyabaleka amadoda mele ikhaya lafela ihle kakhulu babhubha abantu impatha ziyaphela bonke sebezenza umpethu qoqa mayiqhumela bayakhahla baphumaphi sebenzela isibuko nezinqomo uhamba phambili ubomnandi shisa inyama nabangani balekele inkengo zasendleni balokho kubalulekile empilweni qala ufake isandla ekhaya ungazulingeke zivulela indlela ekhanya kugawa nibomnandi apheli isinkwe esiphilayo Umpetha TNT.